Nibyo twinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru Goma ibintu byahinduye isura muri iri joro. Urusaku rw'ibiturika rwongeye kumvikana ariko igihe gito bikavugwa ko ari imbunda zitandukanye zirimo n'amashini gani zaba zifitwe n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC biyambuye imyenda bakisha mu nyubako zirimo amahoteli ndetse n'inzu zituyemo na rubanda. Amakuru agira ati isaa 7:04 umubare munini w'abasirikare ba M23 wari kuri patrouille no kugenzura aho amakuru y'ubutasi muri M23 yerekanaga ko hari intwaro zifitwe n'abigize abasivili ari abasirikare mu ngabo za leta ya Congo FARDC baje gukora operasiyo yo kwasaka, mu gihe abandi nabo bari bamenya amakuru ko batangiye kwinjirirwa n'abasirikare ba M23 batangira kurasa. Byabaye igihe gito ariko abasirikare biyamitse gisivile ba FARDC bagera kuri 6 biravuga ko aribo bahatakarije ubuzima. Amwe mu makuru ingenzi agira ati muri Goma umutekano usa n'uwongeye gukazwa bikomeye kubera umubare w'abarwanyi ba M23 mu mutwe wa Special Force wawo wiyongereye ku gucunga umutekano w'abaturage ba Goma. Amwe mu makuru yatangajwe n'umwe mu baturage wabonye ibyo byose yagize ati ibintu byahise bihindura isura hakimara kugaragara ko hari umubare w'ibihumbi by'abasirikare ba M23 wiyongereye muri Goma. Rero mu masaha y'ijoro nibo bari bari ku mutekano, birasa nkaho baziye ku ikarita yamaze gucurwa na M23 kuko ntabwo bari hose, ahubwo hari hateje ikibazo aho niho hamaze kuzengurukwa. Hari amakuru ingenzi avuga ko hari n'amahoteli amwe namwe ari kubamo abasirikare ba leta ya Congo FARDC biyambitse gisivile, bikavugwa ko ku manwa utapfa kubamenya, ariko ko mu gihe cy'ijoro kubera uburyo nta bushobozi buhagije bafite bwo gukomeza kwihisha barimo baragaragara ari nka 20 mu cyumba kimwe. Ati biragoye kuba FARDC yakisha kugeza ubwo izagera ku mugambi bakomeza kubwirwa ko bashobora kuzabuhorwa bagakurwa muri iyi Goma, kubera ko bigaragara ko M23 nayo yamaze kumenya icyashoboraga kuba kiri gupangwa ku kwamburwa Goma. Amwe makuru ingenzi agira ati FARDC igisirikare cya leta ya Congo bivuye ku butegetsi bwa Kinshasa baribwira ko bashobora kongera kutemerera M23 kumara iminsi 10 muri Goma, ariko birasa naho M23 yamaze gushinga imizi muri Goma kubera ko ibyo bamaze gukora birasa naho ari byinshi cyane. Gusa ntabwo twanyura ku nkuru isa n'iteye ubwoba gato twababwira ko hari umunyamakuru wagize uti umuntu uko muri Goma uracyari wose kubera abishwe mu ntambara yatumye Goma ifatwa. Asaba ko Croix Rouge igira ikikora kugira ngo itangire gukomeza gusukura ahari imirambo yaba ikigaragara mu miferege no mu bindi bice. Ati cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Goma hakwiye gukorerwa amasuku kuko birasa nkaho ibintu byaho bikomeye cyane. Aya ni amakuru aremereye cyane. Ariko kandi tukiri Goma rwagati biravugwa ko FDLR, FARDC, Wazalendo batangiye guhindura umuvuno wo gushaka uburyo bwo gusoka muri Goma, kubera ko umwe mu bari bakomeye muri Wazalendo wiyitaga General Mbokani wari ku ipeti rya generali, uyu yemeye kumanika amaboko yishyira mu biganza bya M23 muri Goma. Biravugwa ko uyu nguyu yateye imibare asanga ko operasiyo z'aba Special Force ba M23 biyongereye muri Goma zari zigambiriye kuhiga uwo ari wese witwaje intwaro kandi ko yari ku rutonde rwa mbere ko yagombaga kwicwa. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko uyu General Mbokani mu bihe bitandukanye yagiye akekwa kuba avugana na M23, gusa bigafata ubusa
kugeza ubwo we yishyize mu biganza bya M23. Ubu biravugwa ko ibi ari uguca intege wazalendo kubera ko bigaragara ko benshi batangiye kwirukanyira mu bice bya kure birimo ingabo za leta FARDC. Gusa ku rundi ruhande bikavuga ko abandi kandi banashaka gutanga intwaro zabo kugira ngo bamanike amaboko. Uyu General Mbokani ngo yafatanywe intwaro nyinshi cyane, ibigaragaza ko yari mu mugambi na wagutse w'abari ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku butegetsi bwa Kinshasa ko bagomba rwose kongera kubohoza Goma. Gusa bikavugwa ko General Mbokani ashobora kuba yafashwe nk'umugambanyi ku ruhande rwa Congo Kinshasa kuko yongeye gukora ibitari bimenyerewe cyane. Ku rundi ruhande umubare wa Special Force ba M23 biyongereye muri Goma biravugwa ko wongeye guca intege abatekerezaga ko iyi Goma ishobora kongera kubohozwa mu buryo bworoshye. Gusa ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo, muri Sud Kivu, Ibukavu, umubare munini w'abasirikare FARDC wongerewe kubera ko bari mu mugambi wo gushaka uburyo bwo gutambika urukuta rubuza M23 kuba yafata ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu cyerekezo kigana ku kugota Bukavu. Amakuru agira ati bigenanye n'amategeko yavuye Kinshasa ibigomba gukurikizwa muri iki gihe cy'agahenge k'imirwano katanzwe na M23, bongereye umubare w'abasirikare bagomba kuba bari muri iki gice kugira ngo mu gihe n'imirwano yakomeza nibura M23 izahure n'urukuta rukomeye cyane. Gusa umwe mu basirikare ba leta ya Congo FARDC watanze raporo yerekeza Kinshasa yagarutse ko kuvuga ko hanakenewe indege ishobora kwifashishwa mu gihe imirwano yatangira ikarasa mu misozi kubera ko abasirikare b'umutwe w'urwanyi wa M23 basa n'abari mu misozi hejuru ku buryo bari kubareba mu bihorihori. Ati iki ni igihe cyo kugira ngo duhagarike intambara y'abasirikare gusa ahubwo twinjizemo n'indege z'intambara zishobora nibura kurasa kuri tageti zirimo ibirindo by'abarwanyi ba M23. Muri iyi raporo yageze Kinshasa kandi biravugwa ko amakuru y'ubutasi yararimo yerekanye neza ko M23 yamaze no kohereza umubare munini w'intasi muri Bukavu ku buryo buri metero imwe ku yindi muri Bukavu yaba izwi n'umutwe w'abarwanyi wa M23. Bikavugwa ko aba basabye ubutegetsi bwa Kinshasa iyoherezwa ry'abakomando bo muri Special Hibu y'igisirikare cya Congo FARDC kugira ngo baze gukora igisa n'igenzura ku basivile n'abasirikare baba bari muri Bukavu kugira ngo hirindwe amakuru ko yakomeza gutangwa yerekeza ku ruhande rwa M23. Ariko kandi muri iri joro rikeye ko makuru y'ubutasi amaze kutugeraho nuko President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaje kuganira n'abakomeye mu butasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati mu ijoro ahagana isaa 5 kugeza isaa 8 hari gusesengurwa ibyo President Felix Antoine Tshisekedi yari yarasabye itsinda ry'ubutasi ndetse n'abashinzwe operation mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku ikarita y'umugambi wo kwataka M23 bakayambura Goma ndetse n'ibice by'ingenzi bya Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko General de Brigade ushinzwe operation n'ubutasi mu gisirikare cya Congo ari we uri kumwe n'abandi basirikare 8 basobanura President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ibigomba gukorwa. President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo yababajije ati ese ibikorwa byo kubohoza Goma bishobora gufata igihe kingana iki? We ubwe ati niba ari igihe gito ibyo turabikora vuba, ariko niba ari igihe kirekire turaza gusesengura iby'ingenzi n'abari ku ruhande rwacu kugira ngo turebe icyo dushobora kugeraho gishoboka. Gusa mu kumusubiza bamubwiye ko mu kugira ngo Goma ibohozwe bidashobora kujya munsi y'amezi 3 bigendanye n'intwaro ziri muri Goma ububiko M23 ifite. Ati biragoye ko wavuga ko wakinjiza indege mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma kubera ko ari ahantu ho bucucike kandi hatuwe cyane n'abasivile. Birashoboka ko winjije indege waba ugiye mu mazi abira y'imiryango mpuzamahanga byaba bibi cyane. Rero kuvuga ko twakinjira ku butaka turwana umwe kuri umwe bigenanye n'imbaraga M23 yamaze kugeza muri Goma byadutwara amezi atari munsi ya 3. President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ati murekeraho
niba ari ibyo mureke tubanze tumenye neza umusada w'abari ku ruhande rwacu ukungana, tumenye ubushobozi M23 ifite, nk'uko mwambwiye ko harimo abakozi ba leta bakiri kugenzura ubushobozi bwa M23, tubone kumenya ibigomba kuba. Kandi ikindi mukomeze mupange ibyo mupanga kugeza ubwo ibikorwa byacu bishobora gukomeza. Mu gihe naba mvuye i Dar es Salaam mu nama ya Yose ndetse na Sadeke, dufite kubanza kumva ikiri kuva mu bategetsi ba Yose bashobora kuba bari inyuma ya M23, twumve icyo bifuza, ndetse kandi nanjye nshobora kuzumva ubusabe bwabo bombi, ariko atari twe tugize ya mbere mu kwemera ibyo kwemera gahenge k'imirwano cyangwa se tugana ku biganiro bigamije amahoro, ahubwo tukabyemera kubw'igitutu cya Sadeke ndetse na East African Community. Gusa umwe mu basirikari bari muri iryo tsinda ryaganirizaga Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagize ati ni ngombwa nyakubahwa ko umubare munini w'abasirikare bakomeza kwerezwa mu gice cy'amajyepfo muri Bukavu ndetse no mu kugota uburyo bw'ingenzi bwa Kavumu, kuko twamaze kumenya ko abasirikare ba MONUSCO b'abanya-Bangladesh bari bafite umubare munini w'abacunze umutekano w'ikibuga cy'indege cya Kavumu, nabo batangiye guhunga. Ibisa n'ibishobora kuvuga ko batangiye kubona ubutasi wereka ko M23 yamaze gukuramo ikibuga, ahubwo hasigaye ibitero bishobora kugishyira mu biganza byabo. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru agira ati Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Constantine Mutamba, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Teresa Kayikwamba Wegner baba baganiriye na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo basore ibirego bikomeye cyane bishinja u Rwanda ko rwinjije abasirikare benshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi bikavugwa ko ngo bari no mu mugambi wo gukomeza guharabika isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ni umugambi wavuye mu banyamakuru b'Kinshasa bavuze ibyabereye muri iyi nama y'inyabutatu ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Gusa tukiri kuri ayo magambo akomeye cyane, kandi Perezida Kagame yasubije ubwo yasubizaga ikibazo yabazwaga niba u Rwanda ari rwo ruha M23 intwaro zigezweho. Perezida Kagame yahakanye ko u Rwanda ari rwo ruha umutwe M23 intwaro zigezweho urwanisha, avuga ko hafi ya zose arizo uriya mutwe wambura igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kuva M23 yinjira mu ntambara irwanamo na FARDC, imiryango irimo MONUSCO yakunze kuvuga ko uriya mutwe urwanisha intwaro zigezweho zinaruta niza ziriya ngabo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Teresa Wegner Kayikwamba nawe aheruka gutangaza ko intwaro M23 yifashishije itsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, Sadeke, ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo ntabwo ngo zari zarigeze na rimwe zigaragara mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu yunze mati ndanibuka ko n'umuryango w'abibumbye ufite ubutumwa bukomeye cyane ku mugabane wa Afurika wavuze ko intwaro zakoreshejwe n'ingabo z'u Rwanda na M23 zirenze ubushobozi bw'izazo. Zimwe mu ntwaro ibihugu bitandukanye byakunze kuvuga ko M23 ikoresha zirimo za misile zihanura indege zirasirwa ku butaka. Perezida Paul Kagame ubwo yabazwaga n'umunyamakuru Larry Madowo wa televiziyo ya CNN y'Abanyamerika niba u Rwanda ari rwo koko ruha M23 ziriya ntwaro, yagaragaje ko atari byo. Ati mu by'ukuri inyinshi muri zo zituruka muri FARDC, zituruka mu ngabo za Congo, hafi ya zose batera M23 ikabatsinda, yabakurikira igafata ibikoresho byinshi cyane. Perezida Kagame yashimangiye ko nta ntwaro cyangwa ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose u Rwanda ruha M23. Gusa ku rundi ruhande nubwo bimeze gutyo, Afurika y'Epfo ho umuriro wakomeje kwaka, kuko abadepite bavuze ko u Rwanda rwatanze inzira
Afurika y'Epfo ikanga, ati kubera iki muhabwa inzira yo kunyuzamo abasirikare bacu baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba mukabyanga? Kubera iki imirambo y'abasirikare baherutse kugwa ku rugamba umutwe wa 23 wabatsinzemo mudashaka ko banyura ku butaka bw'u Rwanda? Amwe makuru ingenzi kandi aturuka mu kiganiro mpaka mu nteko ishinga amategeko gikomeye cyabazwagamo abari muri Minisiteri y'Ingabo n'abashinzwe kugenzura ubusugire bwa Afurika y'Epfo mu nteko ishinga amategeko. Amagambo yaturukagamo yarakarishye cyane, ati ku kijyanye n'ikibajijwe ngo ni ryari tuzabona imirambo yacu, ndasubiza mu nteruro imwe ati nejo. Depite Karl ntiyanyuzwe n'icyo gisubizo, avuga ko umugaba mukuru w'ingabo asa n'uri kubakinisha cyangwa kubabwira ibidashoboka, kuko iyo mirambo idashobora kuva Igoma aho abasirikare babo bari, kandi ikibuga cy'indege gifunze na M23 yaramaze kubazenguruka. Yagize ati ikibuga cy'indege cya Goma cyarafunzwe, abasirikare ba Afurika y'Epfo ntibashobora kuva Igoma. Ibyo ni ukuri. None ni gute tugiye gukurayo imirambo y'abasirikare bacu? Simbizi, ariko generali yatubwiye ngo bizabejo tuzaba tureba. Undi mudepite kandi yongeyeho ati n'u Rwanda rwabahaye uruhushya rwo gukoresha ikibuga cy'indege cyabwo kugira ngo babashe gukura abo basirikare baguye ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko ko abayobozi babo babyanze. Ati Perezida Kagame yahaye Afurika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afurika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Nta mashanyarazi ahari mu buruhukiro bw'imirambo batanze, none yatangiye kubura. Ibi ni ishavu ku miryango ndetse no ku gihugu cyacu cyose. Undi mudepite wariye Karungu ati moteri yo mu buruhukiro yashizemo amavuta, abakomeretse ntibari kubona ubuvuzi. Ikindi gikomeye nuko abasirikari ba Afurika y'Epfo bari Goma no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagoswe na M23, ntabwo bemerewe kugira aho bajya cyangwa kubona ibyo kurya. Kandi nibyo koko, mu mwaka ushize hari abasirikari 10 bapfuye, uyu mwaka hapfa abandi. Rero muri rusange mu mezi 6 ashize hamaze gupfa abasirikare 24. Birasa naho ibintu byamaze gukomera na Perezida Cyril Ramaphosa kubera igitutu cy'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo irimo irasaba ko Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo yakegura. Amakuru ingenzi kandi avuga ko mu biganiro Minisitiri w'Ingabo Angelina Montsiga yagiranye n'abadepite yagaragaje ko ingabo zabo zarashwe zitari mu mirwano. Gusa abadepite ntibakire neza ibisobanuro by'uyu muyobozi wababwiye ibitandukanye n'ibiteganyijwe mu nyandiko SADC yohereje ingabo, ndetse abajije imibare y'abakomeretse naho abandi bari ko ibice barimo byafashwe na 23 ntiyabonye igisubizo. Biravugwa ko ibintu byamaze gukomerana abategetsi ba Afurika y'Epfo. Minisitiri yabajijwe ati kuki wowe Minisitiri w'Ingabo na Perezida mwatubeshye ku miterere y'ubutumwa bw'ingabo zacu muri Repubulika Demokarasi ya Congo ntabwo zishinzwe kubungabunga amahoro, ziri mu mirwano, nuko bisobanurwa na SADC. Kubw'iyo mpamvu mwari mubizi ko zigomba kuraswaho, ndetse mwari mubizi ko muri kohereza abasore bacu kujya gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Birasa nkaho bishobora kugeza ubwo Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo ashobora kweguzwa kuko igitutu cyamaze kuba cyinshi cyane. Gusa ku rundi ruhande ku mpaka uhuza Burundi ndetse na Uvira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ngiye kwambukira andi makamyo 7 yuzuye abasirikare, bikavuga ko nabo bagiye gutanga umusada w'ingenzi ko imirwano ishobora gusubukura nibura ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC. Umubare w'abasirikare wamaze kwiyongera cyane, byinshi cyane bikomeye. Asantene sana. Niko kuri twongeye gutera amatako ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Byavuzwe ko iyi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2025 ari agahenge k'imirwano gatanzwe na M23, ariko tumaze kwakira amakuru y'imirwano yabaye mu masaha y'isa 9, kandi imirwano yari ikomeye cyane biturutse kuri ba mudahusha ba M23 basagariwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu gihe zashakaga kubagwa gitumo zihura n'uruva gusenya. Na makuru duhawe n'umwe mu bari muri iyo misozi, uraza kumva ukuna makuru y'iyo nkuru ahagaze. Birasa n'ibikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi hari amakuru
akomeye cyane turaza kwibandaho mu butasi aturuka i Kinshasa kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uraza kumva byinshi bikomeye mu mipango ikomeje kuzamurwa. Ni nako kandi turaza kuboneza Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ahafashwe na M23. Wumve uko bihagaze muri iri joro. Ariko kandi turaza kwinjira mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo aho abadepite bahase ibibazo cyane abakomeye mu mutekano wa Afurika y'Epfo, cyane ko komisiyo y'umutekano n'ubusugire bw'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yari irimo guhata ibibazo bikomeye Minisiteri y'Ingabo ya Afurika y'Epfo ku kibazo cy'ingabo zabo ziri gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uraza kumva byinshi bikomeye cyane. Amwe mu makuru y'ingenzi arerekana bidasubirwaho ko abadepite basabye ko ingabo zabo zisubira mu gihugu cyabo vuba na bwangu. Birasa naho ari article ikomeye cyane. Byose reka mbabwire ko ari ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mbere y'ibyo byose reka tubanze twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubutumwa bw'amakuru bwa undercover